Kowuok e kaunti ma Kisumu noketonwa ler e wi yiero madhi nyime Kisumu Central ka en yiero mag ODM. Ka wadhi nyime ni lwasi mar achiedh nade e kind jodak kendo e gwenge ma Kilibwet kod Angata Barikoi mantiere e tong' mar Kipsigis kod Kuria bang' achich mag kuo jamni mane ni koda bunde monjo dala Andrew Maritim kendo kwalo dhok 10. Maritim nolero ni masira nero noyude kowacho ni jodak e gwengego eko kod obila ne oluwo jokuoyego eko bang'e to kane gichungo menyo kane gichopo kamoro ni Koitembe kama ichich ni dhogo eko nopandie. Gino okelo midhiero ne jodak makono kendo en bende owacho ni kuo mosebedo kadhi nyime e gwengego en gima ok ni kare. Nowacho ni jumbe manok mokalo alinibakisha ng'ombe tatu moja na mbili ni njao. Tulifuata na astu mpaka kijiji ya Koitembe. Hao watu walikuwa na silaha na hao watu walikuwa kama watu 10 na wakati tulifuata hao ng'ombe tulipata hao njiana wakatupika risasi kama 5 hivi. Naona hata mzee wangu amechanganyikiwa. Hata anasema atafuata serikali msaidie yeye kabisa. Sababu ana namna ya kufuata hiyo ng'ombe. Sababu nimejikaza miaka mingi kutafuta hiyo ng'ombe. Sina namna ya kutafuta ingine. Serikali munisaidie sababu mahali ng'ombe yangu ilienda ni Kenya. Tulikuwa tumepitisha kwa mkutano mahali ng'ombe itakanyaka na kupotelea hapo. Wazee hapo, assistant chief na DO na police paka DC wa hapo paka OSBD wafanye chukumu warudishe ng'ombe kwa haraka. Na hiyo mkutano ilikuwa niliona tuliritika. Na ninaomba wakubwa ya ASTU na GSU na RTU waende walete ng'ombe, sio kupemberesana na sio kwa tafadhali.